Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, namhlanje hi tisa part 1 ya hina man la yi nga kusuka between Mapele the boss and Gagash. Eka gaza kahle no ta pretendelana. Man tino ku Mapele kahle i xifavor ngo Gagash. I was shocked, guys. Because kuna post leyi Mapele the boss of course a nga fika a yi tsala la nga fa tsala ku ka vana va mina or anyone a tshama kwala ka mina siku a xavaka Gucci kumbe any other brand yo durha u ve a huma xitandi. Nghena laha swi tikomba ku tihinsi ti nga va ti ka ti ri kona ku ri maybe swi nga kha swi yisiwa ka Gagash indirectly mara a hi continuing, it's fine. A ku cause clearly munhu waloyo u na mali and vanhu va mali va na swa vona of which the biggest ku nga muti. Okay, munhu loyi a nga duma ka Gaza a xavetela ti-Gucci i Gagash. Gagash swi nga duma swinene ku hanga na muti mara hi xa ti-Gucci i Gagash. So kwala ni vheta hi swi tiva ku post leyi yisiwa ka Gagash hi nga swi tivi ku swi sukela kwihi. Okay, a ku ni tiva ni nga kurisi swiphunta swo swi nga va na mpahla ya more than 100,000 endzeni ka wardrobe leyi munhu wo tlhariha a nga aka hi mali ya yena. Xihundla guys, Gagash last year I spent a lot of money. Ti-videos ti kona kwala ka channel I spent over 200 and something thousand le ka Gucci leyi. Mayikoma na mhaka leyiwa so swi ya ka mhaka ya ka guys swin'wana swi ni ta ku kaneta mhaka leyi ya ka kwale ka Gagash. Aku swi karhi swa dya mugayo wa mahala ku renta or ku squata. Ako hi leswo Gagash wa rente wa aware of that. And then of course hi ya henhla loko se a swi vona ku na pressure Mapele the boss yo mhaka leyi vanhu va swi vona ku yi yisa ka Gagash i fika kombisa ku post leya previous of course yi kwatise vanhu and stuff like that. Aku sorry mara aku yena a swi yisa ka vana va yena mara wa swi tiva ku a yisa ka Gagash ku ti-post leti to kuma ku munhu a ti yi khona mara a kha swi tiva ku i chingela mani. I mudala fika kombisa ku ko va ku la ka Gaza a hi tivani kahle. I'm not someone wo a nga investa nkarhi ka Facebook a gega munhu loyi a nga tata wardrobe hi mpahla yo durha ku ve a nga na yindlu. So la a ti kanetisa ku yena a nge beef Gagash ku ri ka Gagash yo tata wardrobe hi mpahla yo durha ku ri ka a nga na yindlu. Emudala aku such a person will never get my attention because a ni n'wi hlayi ka vanuna ku ya hi mina n'wanuna i muti hayi mpahla. Swilo leswi humaka hi nomo swilo leswi munhu a swi endlaka hi ku tirhisa nqondo. Then laha hansi a vheta ti xavisa hese Mapele the boss a fa tsala ku hi nga karhatani loko ntangu yi ku ringana mbala u lo hwi danko. Ti-statements leta so ni ti fananisa na ni fana na leswi munhu a fika ku I don't mean to disrespect you. Wala ni vheta ni n'wi byela ku a miyela munhu once munhu o ze a vula sweswo ni swi tiveni ku i ya ku chingeni or ku rhuketela in some way. Mayikoma na mhaka leyi so na Mapele loko a za tsala leswiwaku loko ntangu yi ku ringana yimbani swi very very clear ku na vanhu lava a nga ku va gegeni. In this case hi swi tiva ku i Gagash guys swin'wana ze swi ni ta ku hi hala na hala swi tiva ku post yi yisiwa ka Gagash man. Zangi swi teka nkarhi Gagash vhete xikwata xi ya kwale ka Gucci xi fana swi tsala ku if you know hi kwala. As you can see swi tlhela kwale ka Gucci leyi and then of course a tlhela kombisa na this second screenshot la nga fa tsala ku eta ze i ku vo a ni twi hi munhu ni ndla leswi swi tsakisaka mbilu ya mina a ni se heta na ha ka hydraulics a ha ku xava ka Gucci laho as you can see a ha spende 44,000 kwala na kha kombisa ku ta tlhela ka hydraulics loko hi ya henhla ha swona ku hi laha i vheta ku pam a tlhela ka hydraulics kwalano a ku a hi fambeni Durban ke as you can see kwalano swa mhaka le Durban swi ta kha swi ta ka the following video of course. So i yini sweswo na ti-proof kwalano na swidloko sweswi va nga swi xiya kwalano. I think he bought a lot of things oka nga andlangi video this time around. So endzhaku ka sweswo hi fike hi tlhe hi vona Mapele a fika posta xidloko xa Gagash a ku a hi ntikelo ka siku ra today. A ku a hi khechelo ka Gaza a vekela xidloko lexa Gagash a swi tiva ku xa Gagash which means indirectly la a kha vula Gagash la Gagash nga kwata strong because hi ta hi kha hi vekela a video clip endzhaku ka this video so ngoma subscribe yi ta yi kha yi ta ndani kha ni yi edita yi va kahle hi leswo.
Giazo la. I couldn't have full time then cash quality. Xikweleti xi tilavela yo full time no xota hi gwinya sweswi ni endla hi hala kwihi loko no hlangana na gwinya hayi ni endla ni ri koka ni full time ene ni xave xipakitani hinkwaxo xi ku xipakitani ni xave xipakitani hinkwaxo va teki xikweleti